Pa gde ste vi meni, drugarići moji? Jo, što volim ovo ovako divno predpraznično raspoloženje, pa svi daju neke akcije, pa ja dajem akcije, pa posla preko glave, pa nikako da vam se javim. Pa evo sad Nebojša me poveo opet u prodavnicu. Da trošimo pare, ovo što imamo da potrošimo, da uđemo u novu godinu lepo, onako ko cijela Srbija bez dinara. Tako je, jel? Tako je. Šta htedog da vam kažem? Evo situacije, znači, anksioznost na delu. Gužva je, evo, kao što se vidi, znači, haotično. I mene to sad nervira i evo, ja sam skroz, znači, znajava, Nebojša to ne vidi, ali ja to i vidim i osjećam. Tako da, to je, znači, ono, o anksioznosti i to je jedan razlog, odnosno jedan kad vam se desi tako nešto, to sad ja ne mogu da se setim kako se to zove sad. Jedan od, kako se zove Nebojša? Nije pokazatelj, nego kako se kaže, kad meni sad stane mozak. Nije razlog, nije, kako se kaže kad ti je nešto karakteristično za neku bolest? Majkin sine. A? Simptom, simptom, eto, vidite, znači, meni kad se to desi, meni sve blokira, i to blokira mozak, ne blokiram ja, tako da